uretse reba muntu inyuma dore zasayizi yewe ga Bruce Melody mbega umuhanzi misetseka uretse reba ngo umuntu ufite imbere n'inyuma uretse rebe afite imbere afite inyuma zasayizi dore zasayizi yewe ga dore imbavu we misetseka wumve ku kibero n'ikimero Likey. Do you want to go to heaven? To heaven? Hey. I was there. Hey! Hope you were there in heaven. When? Likey. ngo bwa bwanwa bwa bwana bwa bundi bwana yabwiraga bwa bwana yibwira ko ari bwiza ubwo bwana buhita bwemera bwana ubwo ongera usubiremo ta ongera usubiremo bwa bwanwa bwa bwana ngo bwibwiraga ko ari iki subiramo Jesus Christ. kilometero Likey. nyakubahwa pasiteri Ezra Mpyisi ntawugira ate ntawituma ngo ntawugira ate ntawituma agira ate se ibyo mwibwira mu mitima yanyu ndabisoma Likey. ko umuntu ashobora kwangurira n'umupushayi abapushayi ni abantu bacuruza urumogi abacuruzi b'urumogi babita abapushayi ko batigenda guhura urumogi uri umuturage wahakuza akaba atarugwa ariko ngewe atazi mfite uko nagenda murapira vipi mambo ku miti se ndamubaza imiti se hari farumasi aho ngaho akahita avuga ati iwe ni uwacu tu ku miti se Likey. Dimba tima za kujimba. ugize ngo iki Likey. हाँ बेबी अरे कहाँ रह गए मैं आप ही की वेट कर रहा हूँ आ जाओ no आ जाओ मैं यहीं खड़ा हूँ गाँव हाँ खड़ा हूँ यार कहाँ पे हो Likey. Okay, Hayden. Likey. 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 Muganda wo ku kwezi urabera ku bibiri yacu wabunuka mu gutwi wabunuka mu kanwa wabutiyogosha mu kwaha no hepfo wabudasiramuye nyaboneka mwitabira umuganda ibikoresho bizifashishwa amazi uburusu bw'amenyo shirete imikasi n'inzembe muganda Likey. Likey. yabaye nka data ntabwo nishoboje kapushenyo ndamuri ndabyaye shingoni ogahamba we uraniga gahamba we urampemba we ntabwo nishoboje urampemba we wabagere ntabwo nishoboje uramfata amakoti ingene yimbwa uramfata amakoti gahambe gapusha umwana urwajuni kombi uramfata amakoti ko uramfata amakoti kombi Likey.